Pre-makeup da zui kamdaya paubing. Naga wi hangshini da kachurka Independence Day naga ngalay wiapam ngatay day dali miyon dalay. At some we Finance Secretary Li Chuho Haira. ADC Bill 2021 Li Manipur ngakay ki kaji apong gazang wibang debel maksana de CM na hanga. Lekhyang motor azza the Tangkhul Express we pau IB Chithung in a pamidle, pau bing may sa in ang nangrumsa. Naga we hangshini the Katuruka Independence Day azza naga abam matay day the limiyon rock the lay. Tangkhul region na latzimik show hi mayon the WTR compound le aring atoranye kwikagi the lay. Jili CFMC we convener kilon sir kay meron na naga pilan kangka mira. WTR we Secretary Cyrus Konghar na ato kilon sir we speech hang mira. Tangkhul naga along with President David K. Shimray na la kashutu miki the lay. Urkhul district sinage take cook lila sansa aina jet TKL na makok mida naga Independence Day we ranye kwikagi the lay. Members Collective Leadership we VC Lieutenant General Retired VC Athem na maso wasada jangra. Members Collective Leadership MC Major General Retired Soni na khayawo sada bajangra. All Tribal Students Union Manipur we Finance Secretary Kakai Singsit Lit Tukui Hai Kasa Belay ni Chho Haira. Pauna Kahang Kangpokpi District Modpung we mi Singsit Li Imphal West Police Achahon ngayawi shimwe na Fatukui Haina. Singsit na Chaju Group ngatay to we alongli yangshi shok ngasak ka kala yarili ngichi kangasak tui matuya to tukui hai gasana chia. Hills Area Committee recommended Manipur Hills Area Autonomous District Council Bill 2021 table masa khami wang kakai singsit na sarkar li mamia khangai phongshok ka haile. Bill wi maram je sarkar ai na ngasan ngai ya gijila atsam na achahon phongshok haira. Northeast Life in Northeast Tonight surely at some with General Secretary Andrea Sinrung na kahang ning gajang kamisyungay na sa ka Union Kalajui Federating Units ping na sarkarli chan nga ze kawai reti ay na leya. BJP spokesman Johnson Ilangbam na kahang N. Biren Singh na Katan State Sarkar na langasan nga yay kawai kamongsyo midalay kala CM N. Biren Singh masyadang lang nga zek paya gaji mongay na Ilangbam na hanga. Lakhwak pau samgapang taga achahon CM Biren na ADC Bill 2021 we maramli kamatuili Bill jiwi ay na Manipur kangakai kangaka shokupay leya kaji hi hanga. Chief Minister N. Biren na kahang ji video clip lizang the People's CM Manipur koho Facebook page akali yari na tik kukwina. Chief Minister na kahang ADC Bill 2021 G State Assembly li Debo Sabaya ke Jili Secretaries kani Chief Secretaries kani haimi kwai Manipur ngakai migi kaji sections or clauses zangdalaya the Chikata clause or section ji kushok hai laka kapungnao bingli empower saki kaji Hills Districts li rei kasang kwira migi kaji wi ningrin aina bill ji assembly sheet lu kaji hangai na jia. Kala HSC na jiwi ochot sada khalay na dahanga. Manipur li kangakai kwira mikapai Chikata bill maning aka proposal kwisang rala gaji hi Chief Minister na ADC members bingli la kang hansai. Hikata hi mapaning bala kai khana bill ji table masa khamiwi malung khawat kushokta khalay na da Biren na video clip jili hanga. State Sarkar aina HSC member bing na bill wi maram ji mesa aina ngasan ga hai thili Manipur wi integrity li sajigi kachi clauses or sections kushok hai laga kaphungbam li empower sa khawai aina sem ga hai gasana da Biren video clip jili hanga. ADC's tharuk aina le gasa ji ara thara aina le haura gaji hangda kaphungnao bing li empower ga sa maram ji HSC members na re-examine Saka ji how the ADC bill ji HSC refer saka hai kasana the Biren na hanga. Manipur disintegrated saki gaji otsak li kipana ka mamaya mara gaji hangda jigata wiwang kanam ni sarkar na mamaya milak mara the Chief Minister na hanga.
HIV हाइबसी लंबी मरी खक्तदा मियोय अमदगे अमदा संदुई HIV positive oiba mama mapadagi machada सखंगदबा मियोयसिंगा कोंडोम यावदना युमान मरी थंबा मतमदा HIV संदुई mi amaga yatum siren waiduna sizinabada HIV sandoi ana layeng de ikap matamda HIV test to be ikap labadi HIV shandui चांग नाइना अमदी नियम चुमना कोंडोम सिजनबना HIV दगी ngakthopam sexual transmitted infection STI हाइबदी फिनुंगी लेना दगी सुंगा थोपंगमी aduga angang pamdrabadi condom sijinabiyo HIV haiba virus asina mipum khudimak to sokhali मसीगी नमखै लेते चाही लाइनिंग कांगलुप नत्रगा नुपा नुपी अंगांग खाइदे masina mi amadagi amada mathang mathang sandopang ngam अइना दोमु सिंगनरी HIV टेस्ट तौनबगिदमक अइना दोमु सिंगनरी कोंडोम सिजनबगिदमक aina dombu singnari nasabo HIV dai kanjanaba HIV AIDS ki maramda hena kupamorong khangnabagi damak It's toll free number 1097 the phone tobi English Hindi natraga Manipuri de wari saba yagani nako H app su download tobiu amadi sizinaview Northeast Students Forum on Delimitation NESFOT Nathanda Northeast Indian States Week now Shasha na delimitation Kurami Kawai Sorgarli Kabo Chandar Mandar Delhi Lipam Jithai Haira Assam Nagaland Manipur Kala Arunachal Pradesh li Arwe na dangda delimitation Kurami Rang da Khalai Wivang Maring Kapha Jithai da delimitation Kurami Kawai Policy da Kalaina Northeast States we machine a Jake Sang, Atishur the constituencies, K. Miran, K. Mikawai Boda Kalena. 1973 we ain a young Sangraga High, Delimitation Maramli Election Commission of India, ECI na Representation of People's Act. 1950 we Atishur the Saransak Hawaii Jizimili, Gaji Maramli Center Nang Hanka Hawaii la Supreme Court we ain a Ajahon Jizimi Haira. NESFOT na Thanda Kadamnau Pingjina Chandar Mandarli Kagazip Chili we demand equal treatment Kachiti Vow the placard Chithung Roka. Delimitation Masamila later Kalehi Yari we political color fundamental rights Makamikatanada Forum Jinahanga. Itum na Taibai Delimitation Act of 2002 we attishu the boundaries Lok Sabha Aina Assembly seats with boundary Yeglu Shit Kijihi, Assam, Nagaland, Manipur, Kala Arunachal Pradesh, Mazangla India we Abam Saikorali 2002-2008 li Saga Haina. Assam, Nagaland, Manipur, Kala Arunachal Pradesh li Jitharan Magasaji 2001 census reference Maramaina Kami Haigasana. 2008 kum Marun Gajang la Chingri Gahai li Sheikukut. Shokpai Shina the presidential orders aina delimitation Adam Musonri Gahaina. Ka 2020 kum Northeast State Mati Hiwiwang President Ramnath Kovind na delimitation exercise Hawpok by Hara Gaji Miami Gahaina. Jiwi aina Jikum Mayogajang Union Law Ministry na Northeast State Mati Jiwiwang Kala Jammu and Kashmir Wila Jang the Delimitation Commission Semmi Gahaina. Ka commission jiwi mandate Chili Chi central government na Kwitui Miluida Assam, Nagaland, Manipur, Kala Arunachal Pradesh li Representation of the People's Act 1950 aina ECI na Saran na Delimitation Commission na Masamiran manada Hanghawa. 1950 Act G 2008 li amend salaka jiwi section 8A li nauta boundary ngaje kami wivang Delimitation Commission Marata Lui Kawai Ngajay Sang Hawa Dahanga. Delimitation Wivang Center na Aina Election Commission li Memorandum Misang Lui the Northeast State Mati Hiwi Miping na Sangray Pora Hairaga Ka Ji Kuna Kongokokli Vagaza Tha Hairaga Jihi NESFOT na Prime Minister Narendra Modi li Chithikapi Kawali Hanga. Mashun Mukhirarang Laga Aina Tangda Gaja Delimitation Exercise Maram Nisaran Masamiaka Democratic Movements Pangsang Haura da Forum Jin Hangsanga Nagawi Hangshni da Kapanga Independence Day Azamayon da Naga Kuung Gajivu Hangvu Ungnauna Tanda Naga National Plan Kanga Misir Kawai Tangkhul Naga Long na Kangakao Sadle Hangda Klehi UNC na Jizikami we Atishu da TNL na Jishat Kami Kasana. Kajikata Kuung Bing na Twiga Hai Zingum ni Pilan Yao Mi Kahai Masam Gapang Le Saka Tangkhul Naga Ungnao Long
TNWL office li khui paira da hanga naga philan khanga gawe amulla namkhui ngorok da contact number 8732031168 li WhatsApp khasa milu da TNL na chishat miya naga political issues we aning anang cycle center kala NSCN IM na masang resolve sahara kachi hisang da Nagaland Chief Minister nephew Rio na kachihan Phongshok Haira Rio na kahang naga political issues core committee na acha honjam Union Home Minister Amit Shah li Delhi li naga peace talks wimaram khangasan samphang Haira Assam Chief Minister Himanda Biswa Sarma la khangasan jilizang adahanga CM Rio na kahang thaka naga political issues we khamatai tai maram pingji ngasan khawai NSCN IMA na center we interlocutor Ekai Mishra na masangla gazip runghaura Hoziki matamda mipum khudimak na hainari stay home stay safe wahai se magun dilei adubu wahai da magun leiragata yabasu natte oibe yai yum adu da magun leirabade mamangai dadi yum se yum khakta oirame hozikti office spa salon restaurant supermarket mana masingi kaitel angang singi school amadi football field punamak yum ngaktani hozikti yum da natana hairiba punamak sing sisu samely aduna yumbu yam section na sabiyu maximum ga loinana maximum take laroi da yum tatlaroi da mari Azadi ka 75 Amrit Mahotsav Kamayon Sada Chiripam 87 Battalion CRPF na Walkathon Rally Mokok Mihaira IGP Manipur Kala Nagaland Sector we Azingli Walkathon Rally Chiripam Likwikaya Rally Gazachi Matai Lak Aina India we Pilan Shimshimli Kanga Kawai Har Khar Diranga we campaign Ponta Gazat Kasana Worship me katam now kala jisut mi bing na pilanji kangang arok luta kasasang the commandant in charge 87 CRPF D Tangkhul lal na kahang campaign zatta khalai ji avuramli legishi hi lengsa khawai kalang lehi sem kakali jikat mi kahai bingli paning ung sa khawai kasana jia Ranye jili CRPF personal shakhani hangphanga shimkhur ramnau katamnau bing jizut mi bing kala CRPF officials bing na sharukhiya Himachal Pradesh Assembly na forced mass conversion lima khamya bill basahaira tandi aina la sukhui laga sakhali mi khani langdali tharmang je khangsak mamaya mara kala ayin jili mahenga sangbing ni jingum dhara kada phatop sangra da kahang bilji Himachal Pradesh Assembly na pass sak haina hangda khlaihi Himachal Pradesh Freedom of Religion Amendment Bill 2022 hoda voice vote aina saikor na miada pass sak haina bill jili kjang mass conversion kiji hi mi khani maning akha khani langda sakhali convert sakhami kahang na da actually azingni complaints Khararaji Sub Inspector Li Maswikata Police Officer na Yangsang Mira Jia Kala Jili Mutung Makanda Kasamaram we Mishun Bichar Sessions Court Li Kwikara The Lidaz Wikamta Yababi Naga we Hangshini the Katurka Independence Day Naga Ngalay Wiabam Ngate Dili Mion Delay At some we Finance Secretary Li Chuho Haira ADC Bill 2021 Li Manipur nga kaiki kichi apong gazang wibang debel maksana de CM na hanga Aji wi pau hiling jang haira pau ngana dak leina thum cycle ring phakala khamaya jimi shong sa seroni